Jeste li barem eliminirali neke odgovore? A jesam. Stara TV i ugostina TV mi baš ne djeluju kao televizije koje bi to prenosile. Pa ove dvije. Nečkate se između Doma TV i Nova TV. A da, možda da iskoristite Joker. Mislim, ne igram ja, samo predlažem. Nakupili ste ih, ako je 50-50, možda pomogne. Ma ne smijem koristiti Joker. Da, idem intuitivno, pa šta bude. Moj odgovor je C, zaključavam, Nova TV, proljeće 2024. Zašto baš Nova TV? A da vam budem iskren, meni je to jedna od najvažnijih televizija i nekako mi se čini da bi oni bili ti koji bi mogli pustiti taj kviz. Tako da, čista intuicija, ništa. E pa drago mi je da ste slušali svoju intuiciju. Odgovor je točan. Nova kviz emisija Joker bit će emitirana na Novoj TV u proljeće 2024. godine. Čestitam!